akusiko unetselela. Amen bathandekayo. Ukufika lesikhathi nami isikhathi lengisathi naku calendar sikhona ukuthi inkosi ingena ngoleveni. Amen bathandekayo. Manje ke bazalwane ke ngiyacela ukuxolisa ngithi izathonyana zifunde ngafika ngesikhathi. Siyathemba bazalwane bayangixolela. Amen bathandekayo. Manje ke bazalwane ke sikhona la phakathi kwethu labadala bala siyababona ngaphethu kwakho konke sikhona nathi tinsizwa nabodade wethu. Ngidlulise amagama okunibingelela abantwana benkosi kulelinamandla igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Kulesikhathi lesi sesiya phakathi naphakathi yomnyaka. Ngiyambonga uNkulunkulu longcinile. Ngiphakathi kwenu bazalwane ngimuntu omusha. Ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu langentela bona nalaqangentela bona futhi. Amen bathandekayo. Ngisakholwa bazalwane angudlulise lokhu ngoba kusengenteka nikhunyule umuntu losongasekho ekukholweni. Amen bathandekayo. Ngisakholwa bazalwane ngeqiniso uma kubuya kwenkosi uJesu ngisakulindele. Amen bathandekayo. Noma ke sekungafika ke mhlawumbe sengilele ngimane ngilalele enkosini. Amen bathandekayo. Livesi nje bazalwane libelinye kuphela encwadini yaJohane chapter 11 verse 11. Amen bathandekayo. Singafunda nje lelo verse lelo kuJohane bhala kwaJohane chapter 11 verse number 11. Noma ngibani bazalwane afunde sifunde lelo verse lelo kuphela. Sizokhona baba sikhathi. Emva kwekusho njalo Jesu waqhubeka wathi kubo, Lazaro sihlobo sethu sewulele, kodwa ngitakubuya ngiyemvusa. Asusizo bono zami ayihlanzi inhliziyo awungamandla Amen bathandekayo. iBhayibheli bazalwane lithi emva kwaloko Jesu wabatshela lisenabo labathandekayo. Lithi iBhayibheli wabatshela wathi sihlobo sethu Lazaro sewulele. Ake nithi amen bathandekayo. Manje ke bazalwane iBhayibheli lithi uma ngabe Lazaro agula, lithi iBhayibheli bahamba odadewabo noma mhlambe bathumela enkosini Jesu. Ake nithi amen bathandekayo.
manje bazalwane uma bathumela liBhayibheli lithi bafike bamtshela bathi umngane wakho lomthandako uyagula. Akangithameni bathandekayo ungathi bathi nababheka babona ukuthi lokugula lokho kudinga bodokotela, lokugula lokho kudinga inhlanhla, lokudinga lokho kudinga amaphilisi, lokugula lokumphetha kudinga netinyanga, lokugula lokumphetha kudinga nehlobo lomsida, kodwa uyedwa lamaphilisa nguJesu. Awusanibonani abazalwane, lisho namagama liBhayibheli lithi Jesu mangabe ayithola le ndaba waqhubeka nemsebenzi wasebenza, Lazaro wase washona. Uma ngabe Lazaro yashona, liBhayibheli likhuluma namagama lithi wabatshela wathi Lazaro sewulele, nisenambona bathandekayo. liBhayibheli uma lisho namagama lithi Lazaro kathagula, akuzange wakhulunywa gula kwakhe kwakuthi unesiphi isifo, kodwa lokugula kwakhe kuyatiwa kwakuthi Lazaro wente njani, uyagula. Awusanibonani bathandekayo, lisho namagama liBhayibheli lithi uma ngabe Lazaro agula nangabe Jesu bamshela uthi Jesu Lazaro lesekasihlobo sethu sewulele. Akanithameni abathandekayo uma ngabe bamtshela ukuthi sewulele, angicabange bazalwane bakuthi uma ngabe Lazaro alala bamtshela kodwa kwaye wafika enkosini ungathi inkosi yabona. Akanithameni abathandekayo abazange bayibikele ukuthi sewulele kodwa babone inkosi yasho namagama yathi siyakhona nobonakele sihlobo sethu sesilele. Sanibonani bazalwane, sisahamba bazalwane, sihamba siyawuthandaza. Nisenambona bathandekayo uma ngabe bamtshela bathi Lazaro sewulele, usho lamagama Jesu bafundi bakhe uthi njengoba sihamba sekunemonakalo lewukhona. Akanithameni amakholwa njengoba sihlabelela ungathi kunemonakalo lokhona, njengoba shumela kunemonakalo lokhona, njengoba sihlanganyela kunemonakalo lokhona, kunabantu abagulako. Akanithameni bazalwane, kunabantu bakhona phakathi kwethu angisazi isifo lesiphethe, babodwa baphethwe inkani, babodwa baphethwe umjolo, babodwa baphethwe inhlebo, babodwa baphethwe ubufebe, babodwa baphethwe izifo ezehlukene. Kodwa lalela, ayikho inyanga lengaphilisa, ayikho inyanga lengakwelapha, kodwa inyanga leyodwa lenguJesu. Mana nisenambona bathandekayo, lisho namagama liBhayibheli, lisho namagama liBhayibheli lithi Lazaro wagula, wathi nakagula Lazaro wagula wase washona. Asinithameni amakholwa, mina lamagama ebazalwane uma sikhuluma le ndaba yokholwa ayisiyo indaba yabo-Mr. Strong nabo-Mrs. Strong, kodwa indaba yabantu abashayiwako, indaba yabantu abahlaselwako, indaba yabantu abancindezelwako. Lalela mntwana sekhaya, angikwazi ukuncindezeleka kanjani, angikwazi uthwele kanjani, angikwazi ukusakholweka na, kodwa lalela namhla sikhathi sakho sokuphila. Igama lenkosi malibongwe. Lisho lamagama liBhayibheli lithi Lazaro bazalwane basho namagama ithi Nkosi uJesu Lazaro sewulele. Nisenambona bathandekayo, Lazaro uqale ngokugula, Lazaro uqale ngokuphatheka. Lalela mntwana sekhaya, angikwazi uphethwe yini, lala mfunda khona angikwazi kwente njani, angikwazi sikushaya kangakanani, la usebenza khona, lalela la uhlala khona, ungenzeka sikushayile, lalela la uphila khona, ungenzeka sikushayile, kodwa lalela namhla sikhathi sakho. Ithi Nkosi uJesu
ukuthi abuye ngamvusa lalela mntana sekhaya sisatawuhlabelela bazalwane sitawuhlukana phakathi lalela mntana sekhaya babode babanjani ufebe akusikwa kuthanda kwabo babode babanjani umjolo ungathi bayathanda bangabathandi lalela mntana sekhaya umentela khona lasobona khona bakuthi ayikhona bakukhona kwenyukela lalela mhlobo wami iswele amakhama ithi inkosi kufanele uvuke wena itavusa namhlanje siyahlabelela bazalwane sihlabelele uma ngabe bakhona abantwana benkosi isho lamagama enkosi uJesu ithi Lazaro sihlobo sethu sesilele lalela mntana sekhaya ulapha njalo usihlobo sasezulwini ulapha wena usihlobo semazulu ulapha wena usihlobo senkosi uJesu lalela mntana sekhaya kungaze kufike ithuba lokufa kwakho kungaze kufike ithuba lokulala kwakho lalela isho lamagama enkosi ithi kufanele kuyamvusa lalela mntana sekhaya siyahlabelela uma ngabe sihlabelela bakhona phakathi kwethu labangasukumela ukuphila kwabo bathi Nkosi uJesu ngicela nofuse impilo yami uma ngabe kukhona ngibona kuyafa uma ngabe kukhona ngibona kuyenyukela uma ngabe kwimpilo yevangeli ayisakhona ukuphileka kodwa lalela namhlanje bangabe iminyaka uhlupheka bangabe sithatha izinto uhlupheka kodwa namhlanje nanani lakho uNkulunkulu amndekelele siyahlabelela bazalwane siyahlabelela uma ngabe sihlabelela bakhona phakathi kwethu labangasukumela ukuphila kwabo sizohlukana phakathi bazalwane babodwa bayaqinisela babodwa banendaba kodwa lalela mntana sekhaya uma ngabe wena uswe emphefumulweni wakho uthi ayikhona inkosi ake mane ingrevive inkosi ake mane ikhumbule inkosi ake mane ingibone siyahlabelela abantwana basekhaya uma ngabe bakhona abantwana benkosi labevanga ukuthi ayikhona ngiyawudinga lo mthandazo